Imphal East District in Nungsumamadi Kamenlok area da kuki militant singa khulngak na balaiba volunteer singa nong may kap na bada volunteer mapan sire tara sokle. Imphal East amadi Kangpokpi District in Manung Chaliba Kamenlok ta kuki militant amadi State Force ki marakta akan ba maongda nong may kap na kre. Kuki militant sing na Kamenlok ta micha mapan hat ki bagi thawong bo Social Justice and Empowerment ki Union Minister of State Ramdas at hawale na nung nangba fogdorakle. International Humanitarian Protocol Singiwang madathabak chathariba Chin Kuki militants ki mathakta action laukat piyo hai na organization taramanga na United Nations General Assembly da memorandum bisinkre. Amasung Kamenlok area da miyoy mapan laikidaba amadi miyoy kaya na asok apan ng kraba matung irang thokhanda na ba Imphal West District ngasi ayuk pong mapan dagi curfew thamjin kre.